do zanimljivog miksa. Muzika orijentalna, ponašanje islamsko, snimatelj naš. Na Grbavici divan sunčan dan, vjerovali ili ne i miran dan, kada ne dejstvuju po ovome naselju muslimanski ratnici u svom dijelu Sarajeva izvode veoma uspješne akcije. Mi smo danas skrivenom kamerom snimili jednu takvu akciju. Pa televizor služi naravno da u Muslimanskoj Republici Bosni gledaju kanal C. A sve ovo možete vidjeti sutra tačno u podne, a sutra u 10 sati nastavak zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. Bilo bi to sve u našem jedinom dnevniku. Prijatno i doviđenja.